Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News twikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro byacu tubasaba gukomeza gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo amakuru tubategurira ajye ahita abageraho uwo mwanya. Mu nkuru zacu rero tugiye kwibanda kuri Wazalendo yaje kuba itangaza mu mwanya washize ivuga ko idashobora guhagarika imirwano muri Republika Demokarasi ya Kongo nyuma yuko abagize Wazalendo bashinjije n'ubundi umutwe M23 kuba ukomeje gushyigikirwa na leta y'u Rwanda. Ariko ku munsi w'ejo mu kanama k'umuryango w'abibumbye u Rwanda rukaba rwarongeye gusaba ko Republika Demokarasi ya Kongo yagira icyo ikora ikabuza uyu mutwe wa Wazalendo gukomeza ubushotoranyi ku bagize umutwe wa M23. Ni mu gihe hari harasabwe agahenge cyangwa se agahenge ko kuba hagaritswe intambara kugira ngo ashakishwe uko umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo wagaruka. Aya makuru yose hamwe rero ngiye wabateguriye Ndimana hari Jacques, mugumane natwe kugira ngo dukomeze tubabwire ibyiriwe. Kongera tubaye ikaze ku makuru ya Iris News. Nkuko nari maze kubabwira turagaruka ku nkuru nyinshi zagiye zivugwa, by'umwihariko turagaruka ku mutwe wa AFC M23, tugaruke kuri Wazalendo, tugaruke ku ngabo z'u Burundi, tugaruke ku mujyi wa Uvira, hanyuma tunagaruke ku Rwanda. U Rwanda niki rwasabye mu kanama k'umuryango w'abibumbye mu nama yateranye ku munsi w'ejo. Ni inama rero mu kanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye bwo ku munsi w'ejo nyine habaga ibiganiro bihagarariwe ku mpande zombi, haba Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ejo rero habaye inama yavugaga ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'agahenge kasabwe nyuma rero yuko hamaze iminsi havugwa ko n'ubundi agahenge kari kasabwe muri Kongo katigeze kubahirizwa bitewe n'uko M23 yashinjije leta ya Kongo kwigabaho ibitero binyuze mu mutwe yashinze wa Wazalendo. Uyu mutwe kandi ukaba ukorana na FDLR umutwe wakoze jenoside hano mu Rwanda. Iyi nkuru impamvu tuyigarutseho ni itangazo Wazalendo mu mwanya ishyize ahagaragara yasaga nkaho yisubiza ku biganiro byakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro cya ONU hariya ku munsi w'ejo. Wazalendo rero imaze gusohora itangazo nyuma y'uko bavuzweho mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Bari basabwe guhagarika imirwano n'ibikorwa byose bakora bagaba ibitero ku bagize umutwe mu 23. Gusa Wazalendo yaje kuba ivuga ko bitewe n'ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse inashinja u Rwanda kugira uruhare gukomeza gufata ibice bimwe na bimwe ifashije M23. Wazalendo ikavuga ko umwanzi wabo ari u Rwanda n'ubundi kabone niyo bamwe mu bayobozi ba leta bahise guhagarika imirwano yo izakomeza kurwana uko byagenda kose. Ariko u Rwanda narwo rukaba rwaragaragazaga ko ibi byose byabazwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko aribo bari inyuma y'ibiba byose, bazi ukuri aribo bafasha iyi Wazalendo bagaragaje rero ko yavuze ko izakomeza kurwana urugamba ndetse ikavuga ko icyo isaba leta ari uko leta yakomeza kuyitera inkunga zirimo kubonera amasasu, kubonera ibyo kurya, imiti, ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kubafasha gukomeza kurwana urugamba ruri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse Wazalendo igakomeza ivuga ko ubu ngubu ariho urugamba rwari rugeze aharyoshye, urugamba rwari rutangiye gukomera, ariko bagakwiye kuba aricyo gihe bagakwiye kuba bashyigikirwa kugira ngo batsinde umwanzi bavuga ni uyu mutwe wa FC M23, bakavuga ko ushyigikiye u Rwanda. Wazalendo rero bashinja leta ya Kongo kuba muri iyi minsi nta kintu iri kubafasha, ariko bo nk'abantu bavuga ko n'ubundi ngo bakunda igihugu bavuga ko batazareka kugaba ibitero
no gukomeza kurwana n'uyu mutwe wa M23. Aba wazalendo kandi bari kuvuga ko nyuma nyine yo gutangaza ko batereranwe bashinje umuyobozi witwa Willy Mushiki. Uyu nguyu nuwumvikanye avuga ko wazalendo bari bakwiye kuba bareka ibitero bagaba kuri izi nyeshyamba zigize umutwe mu 23, ariko bo bagaragaza ko umubare wabo n'ubundi niyo igisirikare cyangwa leta ya Kongo yo nta kintu yabafasha itabafasha gukomeza uru rugamba bazarukomeza, ni cyane cyane ko ngo imibare yabo imaze kugera kuri 6, bamaze kugira abasirikari cyangwa se abari muri uyu mutwe wa wazalendo bageze ku 6,000. Aba rero ngo mu gihe bahabwa inkunga zimo amasasu barihagije kuba bakomeza kugaba ibitero no kurwana ku gihugu cyabo, ariko bikanavuga ko nanone aba wazalendo bari gufatanya na FDLR nyine kugaba ibitero no kurwana n'abagize umutwe wa M23. Ni mu gihe nyamara byari byavuzwe cyangwa se hari hasabwe ko habaho agahenge ko kugira ngo umutwe wa AFC M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganire ku cyatuma aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro. Benshi nyine bakomeje kwibaza ngo ibi ngibi bizagenda gute, izi ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagenda gute, ese koko zizarangira gute, leta ikomeza guca inyuma amasezerano abayashyizweho byo bemeranijwe muri aka gahenge ko kuba haritswe intambara kugira ngo hashakishwe ibiganiro by'amahoro, bizagenda gute? Bikavuga ko leta ariyo yihisha inyuma w'umugambi w'ibikorwa byose bya wazalendo, nubwo leta ya Kinshasa cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyo muri minsi bisa nkaho kiri kwisha ntikigaragare mu ntambara, ariko bivuga ko aribo batanga amabwiriza kuri uyu mutwe wa M23. Mu kanama ku muryango w'abibumbye u Rwanda rwagize icyo rusaba, rwagarutse kuri wazalendo bavuga ko agahenge kasabwe hagati mu 23 na RDC ko gushaka amahoro, bagaragaza ko ikibazo gituma aya mahoro adashobora guhita agerwaho ari uko wazalendo ikomeza kugaba ibitero, ndetse u Rwanda rwakomeje ruvuga ko RDC yigiza nkana ariyo iteza ibibazo byose. U Rwanda rwongera gusaba RDC kureka gukomeza kwifatanya n'imitwe nk'iyi ngiyi irimo FDLR, wazalendo, ndetse u Rwanda nanone rukomeza rugaragaza ko ibi ngibi bisa nk'agakino iki gihugu kiri gukina. Ni ibintu u Rwanda rwagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kubigira bizinesi, kwiriza iteka ikibaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akavuyo kabaye, ubukene bubaye, bakavuga ko ari u Rwanda rubitera. Aha rero FARDC byakunze no kuvuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bagize umutwe wa FDLR bahari n'abahari bashaje, ariko muri aka kanama baje kuba babwirwa ko abantu abo bavuga ko bashaje nyamara batraining abandi bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, bakagaragaza ko abagize akanama k'umuryango w'abibumbye akagaragaza ko nubwo abantu baba ari 5 cyangwa se ari bangahe, ariko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, ugakomeza kubatera inkunga uri igihugu n'ubundi uri kubafasha. Umubare rero kugaragaza ko n'ubundi bagize FDLR ntacyo bakora batahungabanya u Rwanda, nyamara u Rwanda rwo rugaragaza ko intandaro y'ibibazo byose ari ukwemera ko leta ya Kongo ari uruhare rwa leta ya Kongo mu gukomeza gufasha no gutera inkunga abagize umutwe wa FDLR, uyu mutwe wakoze jenoside hano mu Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikavuga ko n'ubundi impamvu ngo idaha agaciro cyane abagize uyu mutwe wa M23 ahanini biterwa n'uko ngo abangaba bagize bagize umutwe wa FDLR ngo nuko n'ubundi bafite intego yo gutaha mu Rwanda, ariko u Rwanda narwo ko bati abo ngabo bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bashobora gutaka kuko u Rwanda amarembo y'u Rwanda arafunguye ku mwene gihugu, ariko nanone gutaha si ugutaha bahungabanya umutekano w'abanyarwanda basenya ibyo abanyarwanda bagezeho. Ibi rero nubwo bivugwa gutya, ariko ikibazo cyo mu karere gisa nkaho n'ubundi cyafashe intera ndende
bigizwemo n'iyi mitwe igenda ivuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari imitwe nk'uyu mutwe wa FDLR usanzwe nyine uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nanone ariko hakavugwa ibijyanye n'uko iyi Wazalendo isa nk'aho itorohewe, umwuka utameze neza hagati y'ingabo z'u Burundi n'umutwe wa Wazalendo. Benshi barabizi neza ko Wazalendo isanzwe ikorana n'igisirikari cy'u Burundi. Izi ngabo z'u Burundi zagiye gufasha uyu mutwe, zagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikari cya Kongo. Ingabo z'u Burundi rero zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko zitabanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazalendo, nyuma y'aho impande zombi zinaniwe kumvikana ku miteguro y'urugamba rwo kurwana cyangwa se kurwanya AFC M23. Abarwanyi benshi bo muri Wazalendo n'abasirikare b'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira nyuma yo kwirukanwa na AFC 23 mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu. Abarwanyi bashyigikiwe na leta babanje guhangana n'ingabo za RDC bazishinja ubugwari kuko ngo zatinye urugamba zishaka guhungira mu bice birimo Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Wazalendo rero bamaze iminsi bagerageza kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC 23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, bagerageza kubyisubiza ariko byabaye iby'ubusa kuko akenshi bagiye basubizwa inyuma n'izi ngabo zigize umutwe wa M23. Nyuma rero igihe kirekire baranywanye n'ingabo z'u Burundi bagakorana na FDLR, ndetse Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mundi ya Vita yagiriye uruzinduko muri Uvira tariki ya 7 rwahishuye ko umubano w'impande zombi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga igisirikari cya FARDC, n'umubano hagati ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi utameze neza. Umwe mu bayobozi wa Wazalendo yabwiye Minisitiri Guy Kabombo ko iyo abarwanyi babo bashaka kugaba ibitero kuri AFC M23 ingabo z'u Burundi zibabuza kandi baba babonye ko bashobora gutsinda urugamba. Bagize bati twebwe Wazalendo duhura n'imbogamizi ku rugamba, muri hano muri abayobozi bacu hari ba komanda ku rwego rw'akarere, mutubwire intego n'ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi hano mu gihugu cyacu. Wazalendo rero ikomeje kugaragaza ko n'ubundi ingabo z'u Burundi kuba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa nkaho ntacyo bimaze kuko n'ubundi ntacyo ziri kumarayo. Minisitiri rero w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko iki kibazo bashobora guhosha umwuka mubi, asobanura ko Burundi ari inshuti ya RDC bityo ko ingabo zabwo iyo zibabuza kugaba ibitero kuri AFC 23 biba byatewe n'uko zifite uburyo ziteguramo urugamba haba ku manywa cyangwa nijoro. Wazalendo bavuga ko barinze Uvira kandi ko mu gihe bava mu birindiro byabo AFC 23 yahita ifata iyi teritwari, ni ubutumwa bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'u Burundi cyangwa se iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri horo kandi ryagaragaje ko ryugarijwe n'ibibazo birimo kubura intwaro zihagije, amasasu ndetse n'ibiryo kuko bigoye kugaburira abarwanyi barenga mu 600. Risaba Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva gutakamba kwabo. Inkuru y'imibereho mibi ya Wazalendo ikomeje nyine kumenyekana nyuma yaho umuyobozi w'iri huriro Lieutenant General Padri Bulenda David atumijwe Kinshasa bitewe n'impamvu zitamenyekanye. Abantu rero bagakomeza kwibaza ngo niki kigiye gukurikiraho, ese abagize FDLR abagize Wazalendo nibe iyi mitwe iri kwihuza hagati ya FDLR na Wazalendo bakihuza nyuma yuko hasabwe agahenge k'amahoro ko mu rwego rwo kugira ngo hashakishwe icyagarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki kigiye gukorwa, niki kigiye gukurikira nyuma yuko Wazalendo yo yamaramaje ikavuga ko uko byagenda kose tazigera ihagarika urugamba, izakomeza kurwana, izakomeza kugaba ibitero shuma, nyamara bigasa nkaho ari igikorwa kimeze nk'ubwiyahuzi
na cyane ko mu gihe igisirikare cya FARDC baba batanze koko ako gahenge batabiri inyuma, nubwo amakuru yandi avuga ko aba basirikare cyangwa se leta ariyo ituma Wazalendo kujya kugaba ibitero shuma ku mutwe wa M23. M23 nayo ivuga ko yagabweho na leta n'abambari bayo barimo Wazalendo na FDL, kandi aricyo igamije gukomeza kurwanya abangaba bayigabaho ibitero, abangaba babuza abaturage umudendezo, abangaba bakomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara rero benshi bavuga ngo iyi ntambara izarangira gute? Wazalendo ni umutwe uvuga ko ukunda igihugu, wiyemeje kurwanya umwanzi ariwo M23, bakavuga ko uyu mwanzi ushyigikiwe n'u Rwanda, bakavuga ko batewe n'u Rwanda, hakibazwa ngo izi ntambara zizarangira gute. Ni Wazalendo yatangaje ko izakomeza kurwana n'abanzi bayo mu rwego rwo kubohora igihugu cyabo, nyamara mu muryango w'abibumbye mu nama yaraye ibaye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi hariya i New York, imitwe irimo Wazalendo, imitwe irimo FDL, aka kanama kaje kuba gasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureka gukomeza gukorana n'iyi mitwe, kuko ari intandaro yo kuba amahoro ataboneka aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi ba Iris News, niho dusoreje inkuru zacu z'uyu munsi. Reka tubararikire gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bindi tubategurira. Tubasaba gukomeza gukora subscribe, tubasaba gukomeza gukora share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Ariko nanone tutarasoza iyi nkuru, tubabwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarashimiye by'umwihariko amakipe arimo Arsenal, Paris Saint-Germain zabashe kuba zigera muri kimwe cya kabiri cya Champions League, nubwo indi kipe yambara Visit Rwanda ya Bayern Munich yo yaje kubisezererwa na ikipe ya Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ariko ibi ngibi nanone byaje kuba ari ikindi gitego ku Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rwongereye amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain, amasezerano azageza mu mwaka wa 2025 gukomeza kwambara Visit Rwanda no kwamamaza u Rwanda. Ni nyuma ariko nanone y'uko burimo Minister Agnes Kaikwamba, uyu nguyu n'undi yari yakomeje kugenda agaragaza neza ko aya masezerano y'amakipe arimo Arsenal na Paris Saint-Germain, amafaranga u Rwanda rwishyura ngo ari amafaranga leta y'u Rwanda isahura cyangwa se iba mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nanone abasesenguzi bakavuga ati ese nibe yibaye amafaranga koko ko itiba yose idakora mu bigega byose, mwebwe ayo musigarana muyakoresha iki? Reka rero dusoreze ahangaha mwese, kandi dukomeze tubashimire, mukomeze mubane natwe kuri uyu murongo mugari wa Iris News. Bye bye, ciao ciao.